Abusia mame Emma Wakwaba na mensanso ena wase Saudi Emergency Ghana TV e dia your number 1 channel na abrine abribia no hye adwumedie na wotie na wodi bi etu hofo e de bi bo wo bra enne opani bia ba bepiem a ye fre ni yima na opani sema odi etu dwa ene se eye oba one nete na no ada oso okọ adwuma aba okoba ya obe ya sesa mofra asesa ne niama nyina e de etu efifie wa chese odi omedwane ekoni kurom eno ene kokko bi se obe ya oba ne se enya de omo bebe biem no ne ontumi ene ne ntina be ma yidwen ho awonte ase eno ene watu anamon ede ne ni akire mu ewo Insura FM ode ne ni akire mu fidiem ha se oba ne mbra no mbra mekere ne nti a ontumi ene ne ntina biem afenso wasasesa ne mma ede ne dwane ede omedwane na afenso se mofra no enye ne mma omani hu na hu akwan obefa so obede obetu nanam obehu ne next move abusia nsem we die emu ode oba ne keka nsem bebre be ma ne so keka nsem bebre yenko nkotie ne yehu no kura wasa asem we mu ne ye ba ya kire ya adwe na afin so afutu obi ewom no yafa ede atu ye hofo yenko ne yenko hwe video no embra Ima na what to say bibia ye boko okay ariye wu na nambo ye nkomode na de obai e how de e ba ko pe yara no ba betan a fe no ye chan e wo African yas okay na asia hase na e man ko yisa anti la ti ba na e maka di se na ya wo ya e ba na oba linkwa na adwan ko no kuro me fe na so okọ mzi fine nti me na bu se fo tu hu na mo ko fie ho e ko di nkomo mama yese yenko na enche nyame ko nko ya dum nkwa na beba ana oba na besa ba na time say fine ko be mfie nu ma ya mo marada ma hwe anyumu ama mfie nu yeah arakaka na adu mfie nu mu ani em so no enti mususu nkwa na ha me because of say nkwa na o ye free itambia no enti na so mo ye free fi se fi mo yen se o mo frɛ me atore bi o ho a last say on frame and you be na bobo eat no mo so frame no chop on kwa mu bia no mo di no chop kire say no mo kire say na mo ni di okay fine enti o mu so nkwan so mo yare so gisi me fia ko hwe o mo me ko so ma me nto no na me bawo yen ko ye chikaka oba no wo ye ne ho ade ma ye ne ho ade okay ma ye ne ho ade ne ho ade ye no nsem bi wo mtina na mntimi ye nsem be na na ewu wo mu se me se ni okay tumikaza mkumkoya na mukachia msese msese nkwan se mpenkwan dia omoje ne mpire msino amamre nsama mre anti stremu ya nyina ntwi ansa na so on se so wo fa ukum se ni na utu ne ntwi ma no but okofo obidishe na so bia we fa so bia we wangani a on so obaye na omo mama mrim okay but omo nyina wo ba mama mrim okay anti na ntwi na omo je ne ni wo mama mrim da bi na wo mama mrim but ba na ni omo mama mrim okay what you see okay nti na nko ho a nti no achi no na mambi o tutu ka fa na akua de one sa ya cha na tan hu nche hu na amefa ne tan okay nti mam so na on me nka nti na mama akua de no on me free any say last ya pon sorry ana mam no nya didi kakra na amka che me se mpem oba nka na ba ama so nka na ba na mu che me se omu nya sasane ni so okay fine mate na mama akua de no we oba ne de ya we na kuma ya cha na nya peni ware onu nya be ma okay eno no ma wo saa wone no nti na ye me kusu yi ya ka che me se me tani na me che pele a me ko pe me kum tani I'm so fine ade tani nya nipa me fine nti nya ko ba na se o ka che me se me hu fi ana me se sa ante dia so na bo me bo no dia ana me dome no nti mama nti o dome mama akua de me fancy ade wo dome nkrofo so tani hu fi dia sabi me so say ya dia mama say me so say you me bi yeah ntenu mu a enu me no kiremu ye de na odome me ka say so no bo me bo no dia ontwa no suka e wo de o kan wo de kan because tani nya fi okay fine ntenu achi na mama ka say oba no kan ba na fine to mu na oba no kan ba ahasi no ye fine kuna ho na ko ba say mama ka say me say so oba no kan ba ho wi a
kwa mafoso ma nkwa na bia film so anase bia nkwa mizanga nkwa ne bi okay that time odin koda ni free wo nchen oba na nkasa wo yire no na wo ne ntem to say na mako na bibia sia na le omi se na me ni ntoko bia o sabri okay na fosu kwa me so mo woni bi wo ho a ade na to bia na ede ntoko na ba no o ti ase mo na so bi wo a na wo so ne baba na mi ti bia ne me ma ba si ntina ntia me ba sa ne me nka me ho okay enti na chese na wone ne ko na ntokwa wo ne ntem sa wade bi dia na kan ka mu kan ka sa dia na de ntokwa ne ba de bi ti se on se sabio se nipa de se me fuma o se mtia se ma fum ba ono fum na so kan na ye duabo mi se san so me se da me ntia se e de be didi okay enti mo na fum na bia wo ka so bi wa fum wani ntum se wafom sanate na ko na ene bi wo so ene kwa so baaye but wo ye na kan na didi o ti ase ene didi mu an ene on so no sabi ansa na odin kwa be ba no me hu na on kwa ture da no wa wo mienu na san kwa me na chi kwa no ba ko mu a oba ma afia no e kwa me na so kwa ma hu kofo ya bi kwa me ma me na ni da but enam no so ana ma hu sama se me no ko se sama me ko sile kwa me de ka me ntwa nwie ode nanaka me nka na da o eye sa abanama a ode ma ware me no akwa no ekoya adi bi no o yira kakra ma me so na me ko tu sa na mo ni na se no ode me ma no ko ma han kwa ba ka se bi me ma ena wo so ko so ode me ka se me ba ko fo se ge na me ye oh na mi tua wo ma ho ka san tua mi ma ho ka san ka ho bi enti saa enkoda ne mienu no de na woni ono ne ma ne mienu ni nyina na ono wo mu nyina na tie na woni ba ko ne tie ba ko pe ne tie plus de woni ne wo ye no obapanyi wo mfie sei oh 17 years asa ne wo yire na ne afikaka onya akura sa de odi hon so wo sei on so 14 na de do so last one so 13 out of baby sir okay emfie num ni a ode enkoda ne free wo nchen no waba anan abehwe o ma ne kira kwan makoho metako because sankwan yare kwa na gisi me mko hwe o ma tana masamba mekoho tembia oko aya na wo ne o mo ntem te sei na abusuan no enkoda ne wo mo nchen no so de na ne o mo ka abusuan de abi o ha na no mko si ma nto bia mekoto mekoto me ma mi nkwa na ofie ho de no akina abaya kuma ba na me kra mo se fine ba me kra mo se ne ni banti aponti me ne ko doctor me ko doctor me ko na mo zakwa nya osa e komiti nyinya koma akura wonya osa osa kom ne de ba esa na msan baaye ntima sem ntimi de me hamba yin bibia ntimi me mama bia me no to manson ko me aja ntifan to so ba lu se bia nkwana ja oba bi dia omra no metem se bia nkwana nya me ma no wo mo senti saso dia denti o tituntu o nkwana ko na mi hu kwara na amo to kwara ma me no omra no matema se masemu anu yo woni oba no muja wade no anse wo firi wo nchen akọ ede atwa to wo firi wo nchen no de ne si ye ma otimi akodo fa nkoda ne ko na maka di ne ya wada se ne me kase me twa bubu ya na me se fine se ya ne me pia ba me ba na oswa jira akọ na mato no so yo ntim ko ba me ba no bi ani fie ho okay nti wo ko wan kra me nti wo ba ene se wode nkoda ne ko nkra ne ko afa onini ma nyina afi wo dem eko ehefa na wo free ko ye no Kenya ase ahafu Kenya ase na ha ya Kenya ase no ahafu Kenya ase kura enti wo hwa wo han ka no de ne ma ne gu mu ana se efie hofo obi antimi ehunu de ye oba ne ko bi amisa ne se ye tie ne se bebe eti no nkwase me ba anye si bi nye ha ne ha o so bi ko ha nti wo so kura se nti se ha eye place ha no nti minim kwankwa fa so a otumi baaye okay bema wakọ adwuma na wabedu fie wo nim se wo yere na wo ma wo fie na baaye na wo yere na wo ma nyina ni fie sai na wo feel fa na mo be na wo tu ye dan anya bete mantimi anna mantimi anna nti mitu na mo na ansana ba ne kwa ebeba no dan na me ma me ko tutu kan me ka so kwa se me tene me so me ne ko ye yeah okati na o yese kan se oban kwana ba se wi a me ye dem nkwana me nkwana da
na se nipa o kan sa asem ne kire wo no enye oba ne maame no no enye oba ne papa bi no no eti die tumi no nyan ya wo de kan sa asem che obi ya no ye bibi ha no nti no wo kan sa kire wo nye tene se ye po asoro no ena so busa me se na papa na ne ton o ye ho ade no so o fine eno je matu hana mo da akase bia me obusa wo frem ne ma hu de me ya fa no so you no kwa sofo me srew aha ya bai sai kasa no ha be ha nti wo pa ko fie na me na fie na me no kan fie o se da ana nti sofo frem ya me di nkomo yi kam san tele o hi oba nso na no ko no oba nso adi nkomo bi na me se fine okay nti sofo frem de na ye wo nko aha ana nti mi wie na me se maami sofo se bra na oba nso ko ho to ba ko na maami no di akire ko na me se maami me srew ade ya ba no nkomo nti wo pa de a me ni nya yi sia nti hona adi aso ne ba ya akwa di den se nka we den ka kan kan nye hwe ti den ne den tokwa ba se me ka no ka chem se me nyansa ono no maame tambia sa because me ka se last because onu ko ko me ka sa maame no onu ko ya den onu ko ya ba ma mi mani okay nti we na ka se me tani me hu fi ni de in fact me ya okay ene maame ni yi ya iye no nsa ko no so ana wo no nti kwa sa de no sin kwa no ojo oba ko tana bi se oba na waje no na busuafo se on fa kwa mba no mo ntem yansa fine na me so ko oba waje ndi afa ona oba fa oba nti na me sa tere ne nkwa so me nku fi no ka se me nkwa so me nkwa no nko nti me se ne nkwa se me ma nti ho me ni yi ya nti me twa no twa no ma me serew jai because we penny so when say ko bia me bo ko say ma bo nti jani fa manku fi na fine na we nkwa ba fi nti kwa nti aso de ka si wan sana nti wo ya me say jama o bu so de ka jina wan sana oba na yes ade because waka tem say oba nkwa me ba ampa say fine me ba ma je me ba abuja so me nyi no waje no nti ade chi na me fa ka na me ka de abuja so fine sa che dia mo ba na oni so oni me che bi mam na je ne ba o so mo nyi nti ma je ne dia nti man dia me hwemba na butafo san tie de so me ba me come back me obi a oboya dance e say ya cha ni ntie bi me se fama chi ntim sa ba na ya cha asa aba mfie ho mankasa na sasa abre no na sasa nka utimi de wo nan si fom fi say na akua de aka cho say wo beje no amwaje no ama abusun afrew nti oba ye na wo ba ya obehu say wo yire e wo fie no esa nka uye bibi oba abusun say ko no so le mi nto so na mama ndiye me ha wo hu asema kan ndi me so aha me because me say bia e den ya me de da nya ti da ana me sa wa ja me mu na me mpe okay da shi aka so no kwachem so only on wari bi ese motu nsa aguso ama wade na gu mo ni o mi say da shi na a so wari bi no sabe me ko so na bi mu kama ho me kwaram koye na mo say de kan ya ko si say sa a che dia semtimi nya me madia mem ya zamet kan ase ha ne kan ase ne sa ban se edi be na otwe pe omo frema na ase dia me omo man oba ni ka ba ne se be bibia be pe okay o de emfa ware na asem no ntonchen je say no obey wona ne tie no na wo bro no elu ebro de ne mo ne lu se ono no asem kan ono obi ana o tumi fa ne kan ka egunu mu nyama bi tisase ensa okay o twa bi ankasa ntilas ne baba ba ko amafia no ne ba na akwanu su na musare no so o na abo me hwe na yi onse nsabe na wo ade ntiantian bi sa no sachetana bibi ngoka echi otwa bi nti na wo bo no ana me mu no wa mo ne da tie abode wa me ko me tumi ne ko because no say na wo ba ho de yesen obetimi ne wa ko ana so wa chen ho tie ndokwa ne say yin be me tumi sa abo no o ti ase me tumi sa mo because no me kan bo na emwa okay ko no say ye anu o ti ase kan me na me makabi okay masamwana ye enti ne kura je nti na ba de ne yenye mfa me de mba ne se onu kwan ko okoso no na ho so yakura onu nso ho yakura ase ame kwan na waje mo sa ana me brehwe me mba na msa twa no ma kan mi sense na woro ma
me hia me ma ofi se adekoje ntira a ha titi ntira ode nkwa no koe na ama mi hu de me yam ho de bia me timi suo no omra ha no kan kire me na mzanka me wana boko me ni nyasin bia yo ma me kwa homa no so na yacha me aya ma me mpacho me tio what to say nyame adumu Nyankopon asepa wadaruma woni mo panyin bi efe ni Emmanuel Azure mpatai de no me pacho mukunu no yo ye wo haya na watoaye na ne nkomo a wode abebo ye nyina ne se woni wo na na etie woni wanyankoda mamu miensa mo bapanyin kwa wo mfie dunson wantimi kitame wantimi jame ohu ya ne se wokwa adwuma dakoro wo baaye no na wasesa woni emma ne nkoda ne nyina fie kura ade wonu mabakona emfie numuni wonte wonka woni mienti ono ane mansoso no waje wonu mafiri ne nsebenti wabase emisa se de ne wo ho na opese ohunu ne mma no na onya kwan ehwe ne ma enkyere mu bi wo ho ana yo ma me pacho me da wasepa na yishrawo wenkyere mu kakara okay pacho ayabema menena wo mamu me to kasa ye me kore me de me fa ne se mi kunu no awali bi bia mu a mi kunu no na menene se so ma me kan se boy na so man fa awali akwan so akwan wo de mi fa mu ejese me kasa me kan ma sam be wa bi nto so me de enkwan me fo mu nyandan be bia obaha ebe shem krano menene na tie menene se no ramia na me ko ba de am de shem krano na boy we kwa de mafa so de kese ni dini kwa me pesa metre enkwan me fo mu nyandan ya che we de ka ba ko wo se untimi nkyere me kwa de wafa so kire ye mu ye wadade party ni afra wi de bia no obaha emne bia obaha be shem krano ama de opebia enkwan ye ska o mani wo mu ska ama tese no kwa no menene emana o emami enu ekasa ende wonhwe wo mo be ma na ka so hia bibia o mane wo mo ya wo se ekwan a wode wafa so wanfa kwampa so nti ma mpese obeti ne din eye kwan ben kire ye mu mame menene te ho no mo no be men tese eburo ani atetie no de minamu ebro no de minamu enti Emmanuel na obo menene to me yare bone da menene to wono wo yare da ho no ma me tene to bi na mafa akohyiagu bo nyina nyima ye wo de me kwa ebro kwan so enti eno kwa na adwendwene bato me so ma me de ja ensanom ni hu se na me makem ya me ba mpacho ede na ede bro no ba de na wo ya ma obo yo wo pie na wo ba na me kokan na da na nchokwa ebe wo pie na ma wo me ne ba na otoso miensa no enti wo pie ya wo ko ya oba na me koka kire oba na obuta mpa na anadwe se na mi dware akora na me nkrofo bi kura ekura na fini eteno so no me ne mi enu kwa ekura na be na emotwe ana obuta na se anadwe se na mi dware akora akoto ze na me bi ba na mi sto wo me tomo be bi na mi suro ana me koka me ka se ya na ebu adem ti kwa wo de me na so na e ka ya de to kwesi ye ana no de wo bo me pa na akoto da me na so jina so me ba Emmanuel ni bisa wo se wo yiri wo bo no wo se da bi anu ni anu na mu yiyi akeke wo yiri asem wo kan wo se wo bo no ma me to ti de wo se wo anu ntina ko obo ne me bi do wiasum ha chobo me enti wana de wo se me de nkwana gane o do para o da ko ba bi me bire o para me ba bi a o pe bi ya ma me ba bi o pe bi so jina so twen ansa twen me ba ma yenya ne makomako Emmanuel ya ba no ya ne ho ade endo no o se me de nkwana gane a o da ba bi o pe bi ne ma no kwadi adanse be bi o pe bi a ho fa me nko ya jina so me ba me pese me bisa Emmanuel asem twen kakra me ba ima wo yiri wose ebro kura na se kura tu woni ne nko na hye ho aye ni no wate wo sai sinu so na tu me bisa wo se wo bo no so wo no yes sir
tie me de asa me kan say fine so na me yende enye me bu no ni sa na tie eti say do kan ko be nti sa tie dia on say wi aso no nti na ko bo bibia to ru say o de me hia no enti nyame bo ba bo bibia wi aso han because me ti ho no obi ni o kam ni no ho kan ko ho fine waba me ni wonu ni me gidie ni ma sama mbisa no ti me say o say wan kasa ba ko ba ko pe bi kura no kasa wo ba ye no odware akoda anajo eno wo bisa sa de ntina anajo bre no odware ne ba no wo say o gofo bi ba ho eno no wo tu share ne so wo bro no enti sa ya cha enti sa wo mame dia wo kai wura se enti sa enya bro ntina wo dane yo wo bo wa ma me champ on so da me champ tro e ko de ma so mu nyina no me de me ni ya adwuma ko se bo de bu ko na te ko se bo de bu mi nyina ma nya na hwe me se me nya na shi me kala ni me de ma do hata we so o se me champ tro ateti o de ma som en kwai kwa no e mu na sisi fo se me ko birthday ma ko birthday ko bia ma diane ama ba nwa da asem ko se an me ko pe me da asem ma nwa ni mu o mo ma ko ma o nya me boy ai ya cha boy we pa ko nya me hwe a ona te ho no ya mpacha o me ba o sa bre no atiti ni nyina mu na otimi tena kura na se ya ne wo miensa ma me e telefo frɛ na e ho yene kwa frɛ me se na o mu zam da ya boy we den go dia ya me se na me hu e se na ekese na yeme ngwa okache me say me pa mi oba me de me san kwa no kwa wo hu na me pa me san kwa no ko me hu de besi eti me ma me mo kura besi okache me say na ben de na boy na e do to do kwa na fa de me say o obesesa afa me hwa na ma me ko ba ma ekese ma ko ba de sa de afa nkura yi nkura kura no me say edaya etim enchance say no ndo wada na nkura yi sori na esu so bo so na ako ne ba payin no ko fosro na ma sisan tense ma sa mo so na wo be hu na azoro ho na imano azoro na onye adwuma sa ba no na wona te ho min twam to da o ya be fi di be di ya cha mame sa bre no na imano onye adwuma na sa no o cha foto my photographer pen o cha foto okay na wo yi woni amade nkoda na kono adan na wa mana ntere ho asese wo kwa adwuma yi ene mekọ mede me mane ekọ ateti a wo titi mi nti na wo dwane ya wa bra wankra no ma o ka tell me say me yo ba me nko me hu die besie ela me say na sa de a mekọ me hu die besie ta fa me ma wo nya me ho ade abusuafo nko ano ya ka tell me say me ho ade o timi ntimi ni oba no ya me ho ade na me de me ma me sha ma he ye kwa me no mo na wo na me de me ma na me de ba mba me krum e me bia oba ha e be hwe nkura no e ma ye say no wo ba ma ndo hwe no ma na de wo yi wo mu buta ne say akwa no ma che ba akwa e ma na wie fu atwa so buta ne say ne ka pre dam ne say bo dam ma to ne school so wo de mo mu sa ma me say nkura no wo ye wo mo dai ma te ma me misa no ima o ma no ko de o mu dwane hu hwe wo ma ntisa wo ba ni school na ade ne ko ye Canada so me bo a ho so me bo a me papa yin no matofo ama no Debi inye panyin no wo say wo de nkura ne ba ekura wo nhwe wo mo ntisa da why na you want to see the show kan na sense kasi ma bu fe fe e busapi na odam ma akon fun ira in life if me man so wo so na matofo ama me baba ya abusumi bia wo send say me ba me check ba you me say last year 6 June na mtofo ma akora no phone de meji me ba odi me ka se ti nti sa be mu ebe sin le no aka ma sen be 8000 chese wo send no busumi ana say bi be count sa na ko ene de bi count na be to ma mu sa no se oso wo akwanya wutimi be hwe wo ma no se wo pese wo sa je nkura no kotena kura na se ana ma me ti ne ba wo wose mo kwanya me hwe nkura fine nti se no je si kwan se me na wo ma na nkwan tena be dum enso wo no na me ni nkwan tena kura
na me sense come kwa ano na se sen okay nti wo pen sen me se me hia me ma nti ti wo se man ho ade eno sa ho ade ye no amame yesesa no onu kwa sa se me hwe me ma fat me hwe me ma okay bi sa mbusa ne se ma fi ho Canada on sa ho ne pia nti me bisa o nti okasa ya ho kasa bi godo kan ma me no ko be ni me ma me hwe mo esa bo onu ba ho ka o hwe no ne ma no ka ho me Canada okay so say no say enkoda yi akura ho no bede wo mako school woni ye fi kan yasi ho na wote Kenya so na wo ne nti ho ba mi to ba kan yasi so wo ba Kenya yes mi to ba na for fine say akura se de nyampon nti obo bi ade tebe mi se no mi se ni ko kan yasi mo to obo no che nkwan bo so mo man yi ni mo mo ndese ndiko ba se bi nti onu onfa nkwan ko asemu aye ken mama ye na me pese me hu ni se akwada yi woni eye Haruna atu anamo eye tabiamu school wonu mako ema certificate ya present ya ma obey wa fa afro sabre nu nyina do betina he kiasi wo ho se fi kiasi na se nkwada yi dio panyini ne kwa nya mfie du nso yesa o mu wo school mu wa ha ya kire se baby a wo behwe wo mu emeboa die nti pote na fe di opesa oji wo no mama dukun kan se mama na odi ka uturo da sankwa uturo omu bi no ko yedina hayo omu nam sa hwe payin na ona se so o school no boa I think ba na ju na ka fam se o take mu o ton nam o hu adanse o hu adanse neba ya cha na me kwadu abema yi bono fa bi se to saade a ene enka ye fi so se etiri ba na dwene nwotwe na wo ba no wo ma ne bi afre se ekom de yo da ye nidi ye ba kuketu wo mu so kwa timi friends me ka wona aka ma ne juru aka ora me ba yinta ma fo ma wo se ba ne buwa to ka sa me ba pa yini no wo de wo ko school o ma kire wo ba uda busano da me mama da bana ka wa brenda me wan kan ko se da ban go yi wa ti san kwani ni to de ni da asambe ni ya me bo enti ku fasi kan kwana me pa dance e hwan su na opanyi o mane kro na wo kan wo wai ni pa na o se akane na o se ndi sikase ni so no ono o fi ho na fe no mi aja ko brana o da memo ako enu ati no na sense ka papa ma min ka da eska ni obey hu bi obey ma mi ti he sika no ano sika kan san sika ma mi orba no musa atu su bi ti mi kan da hwe uni last 3 years yes ko bla wo ma ko sika ta da ni to an kan kura na me da tun wa tutun ba mawo ene kwa da ne ka duye bebe ni kan kwa ha ho ma so bie kwa ha ho kwa wate bebe ni bebe je butan ka o ya cha men kan sha akoda na no ma me ni akoda ne kasa me ba bebe hello atu sai Namiando bebe ya from papa nyume ka che se kom de Daddy, ebu anapa. Anapa na friend say your book. If you want to me yes, can you find go to? Eti ya dada sendi musika. Tada. O sendi say. Ebu ha 50. Bebe. Mama no mama nkasa. Hello, madam. Echa. Menu ana wo ba. Be ma eye abusuati. Eja esunsum ne kata nkoda so. What am I say?
nti no se ebi akwadaa no te bia bi nti wafra wade no ase na wokwa anya bi anka kwama bremu pra no ese nkwadaa yi ba wonu papa nche na omo benya family love kakra meti afia pa mama meti afia se wo kan se you money so se wo fufuro eja wo ni obi awana no so awo ba mama o do pia mu ira nko me bi nka pa na wo mo tumi nsen yo wanya say apa afuna o 2 years na so no ko na na wo so fa ho adwen so ko so wari bi mu de se ni kwa se me kwa me train okay friends yecha tumu say akwa no be school o ba no kata ben kura da o be school ama o so be sa aso me nyame me ka aso so gusa be se wata me ta be dem na bo me skele dem o be bla me na wa ha me ta le dem me ya chai wo de tie wo ye fonso o ti ase wo de mi hia ho wa mi hia ho wa nto de bra ho wa wo de titi wa nto de mi hia wo de bra wa mi hia wo fonso de emwa enu so ba na ba ha on mpepa adi bi se ho a amemre ba me ba mo nsa bia wo de evidence aba me se mi nyina no so wo se ya mi kan so wo no wo de ma me tie fonso de emwa me se mi hia mo gan wo de bra wa jo ba se mo lawyers for mo bra me ba why madam to de mesre to de mi hia se wo de nya bi sia wa ne ba yecha mama dabe na obetimi aba ha sasa na wo fro me wo ya na wache ne ne tinka dabe de babua wo na ye tie sei dabe na nka obetimi aba ne hye be mai da musa afkenya se de kwan wa ye be so be san cha kwan aba na wo mai me akwa ko to ta me tin fa na fro ka ti dabe ye ma oba abosome ana o to be na akwa na de ho bosome na ho nye na matimi afro ka Inti mamene unia na wosha wonu nkasa hello madam hello mami enkwada no wonu mo nchen a wona ahwe wonu mana wo ma setra mu te sei wo mu enemu a wo mu kotreka na dwe kom de wo mu ana me pa cho ye bin ki sada na adan na enkodai wo mu papa ni wo mu nya kwan ko wo mu papa nchen no ma beka mu nko am nchen me pa cho wo mu papa no kula ni e me di papa no ha ya o se papa no entimi enka papa no ko timi ba ba sha nkola no enya ne show se obehwe wo no mu a enya bia no onu so ye ja abusia yakoshe video no aba na wutie asem na papa no eka ni amame ne eka ene ni abofra no so e de peto na chese papa na asem na woka no kre bi e wo baabi na chese edemu pefe se ni oka no eye no kre edi adanse se mofra no wo mu a mofra no se komodium ena afei so sukuu niam bi omuhia no mofra no agi sika e wo ne ho itina ise ni papa ne ka no eye no kre maame ne so ebia no so na ne sema o kasa papa no hye mofra no ewo ma ojatuma na afi asan bem na ne wasan so aba back no aba be hye mofra no ebia sa ana ekokoye abusia asemba anu ya ne edika se ne ebe ya mofra ne omo agya no omo ntamu nya basa na eja sunsum na ewo se kata mofra so no omo nso benyemu chefa na odo eja do no omo nso ebenyemu chefa nti maame no onde onje bibia mu emane nka se na ebe ya asundwe ebeba abusua like video no na share na sanso subscribe e brainti me mama kasa nya tintin me de besi ya sei aha aye emergency Ghana TV na akosia adepa ani medin abusua da se na ye besanso ahia biem se mantimi nka bi ma makram. Have you ever tried to buy something online only to get scammed, or have a seller waste your time? Or maybe you're a seller who spends hours preparing an order only for the buyer to cancel last minute? We get it. That's why we created Coreplan, a simple, secured marketplace designed to protect both buyers and sellers. Coreplan is here to end their frustrations
with a reliable solution. Our team noticed that a lot of people are either being scammed or losing valuable time and resources due to unregulated marketplace practices. So we built Coplan to tackle this problem. So Coplan uses a secure payment method known as escrow, which keeps payment safe until both the buyers and the sellers are satisfied with the transaction. Here is how it works. When a buyer orders an item, the payment is held securely, meaning the seller doesn't get paid until the item is successfully delivered. The seller is notified and can accept or decline the order. If accepted, they reach out to arrange the delivery. Once the item is delivered, the seller marks it as delivered. So from there, the buyer has 48 hours to confirm they are happy with the product or to request a revision if there is any issue. When the buyer is satisfied, they accept the order and the funds are therefore released to the seller. If no action is taken within 48 hours, the order is automatically marked complete and the seller will be paid. Coplan is here to build trust in online buying and selling. With our escrow system, both buyers and sellers can feel secured, knowing their time and money are protected. So why not try Coplan for your next online transaction? Visit us at www.coplan.coplantechnologies.com.